Después de algún tiempo, Corte de Justicia en Aruba cuenta con 8 jueces. Desde el último saque había 9, ahora que oficialmente instala a Meister Engelbrecht como el juez femenino más nuevo de nuestro país. Una adquisición importante para tanto Corte de Aruba, gemeenschappelijk Hof, pero sin duda un momento importante para Aruba. Meester Naftali Engelbrecht juramentado governador e queda instalado viernes último para presidente do gemeenschappelijk Hof van Justitie e caminha no mesmo momento decano de Orden de Abogado, também é mesmo merecido bombini. Vandaag is een plechtige zitting geweest waarbij we een nieuwe Arubaanse rechter hebben geïnstalleerd. Mevrouw meester Naftali Engelbrecht is toegetreden tot het Hof, lid van het Hof geworden. En dat is een belangrijk moment voor haar, voor het Hof, maar ik denk ook voor Aruba. Depois de trajetória largo e estudo não assim tanto na Universidade de Aruba, na Faculdade de Lei, raio opleiding na Corsou e finalizar seu estudo na Holanda, com sentimento de satisfação, Meester Engelbrecht compartilha conosco sua trajetória. Sentimiento de comitinta de orgullo como rubiano, pero también como gente mujer. Pensei me dei meu speech ao Maduna, caminho largo como cana, depois de colégio, que estudo uma quis para mim com uma falha dentro, eigenlijk, dus estudo de medicina. Para Duna também, para dar exemplo para muitos não que também estudo agora aqui, para não give up, para não portar para mim choice que não há, assim, nota local que também logra. Pero para não seguir, pôr metro adiante, então seguir, trabalhar duro para não chegar na local que não pôr adiante. Meester Engelbrecht, maneira já mencionada, estuda na Universidade de Aruba, de qual é presidente do gemeenschappelijk Hof, quer que o estudo está sem dúvida arriba ao nível necessário para poder atender com o sistema judicial de nosso país. De rechter die we nu zojuist hebben beëdigd en geïnstalleerd, mevrouw Engelbrecht, heeft gestudeerd aan de Universiteit van Aruba. En dat is eigenlijk al het antwoord op uw vraag. Als je afgestudeerd bent aan de Universiteit van Aruba, dan kan je rechter of officier van justitie worden. En wij hebben graag ex-studenten van de universiteit in ons midden. Daar zijn er ook voldoende van. Dus we zijn blij dat de universiteit dergelijke studenten aflevert. Mirando sua trajetória e expertise, Meester Engelbrecht lo profundiza su mes de caso aan de bestuursrecht, strafrecht e personen- en familierecht. Para Notícia Noche, Amidai Simon. Team G5 também quer dar uma palavra de felicitação na Meester Naftali Engelbrecht por um logro assim importante de nosso sistema judicial.